Hari abaturage mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko iyo bagiye gukuruza amazi bwa mbere, bamwe mu bakozi mu kigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC, hari amaduka babategeka kujya kuguramo ibikoresho by'amazi, ngo iyo bagiye kuhagurira basanga ibiciro biri hejuru bakajya kwigurira ahandi. Bavuga ko iyo baguze ahandi bakajyana inyemezabwishyu kuri WASAC, babona bataguriye aho bababwiye, ngo ntibabona amazi vuba nk'uko abaganiye na Isango Star bo mu turere twa Rwamagana na Ngoma bakomeza babisobanura. Barambwiye ngo nzajye kugura kwa Gisingo niho ngo hari ibikoresho byiza, bajije ibiciro nkumva biri hejuru. Ngiye ahandi bo bacuruza ibikoresho by'amazi nsanga biranyuranye, mpitamo kugurira aho handi. Rero tiyo bambwiraga ngo yitwa Ganga bayigurisha 6,000, ariko ahandi neguze kuri 5,500. Ngiye konjya kugura ibikoresho ariko kwa Rupopo nkabona kuzana fagitire y'ibikoresho. Bamwe mu bemeye kugurira ibikoresho by'amazi aho abakozi ba WASAC babategetse, bemeza ko n'icyumweru kitarenga. Nagiye kuri WASAC banyereka ibisabwa kugura ibikoresho, zana fagitire aho naguriye, bibaye igihe kirekire ntabwo byarenga icyumweru. Icyuka abafatabuguzi bashya ba WASAC bategekwa amaduka baguriraho ibikoresho by'amazi kandi bihenze. Bivugwa ko abakozi ba WASAC bagabana na ba nyir'amaduka amafaranga arenga ku giciro runaka cy'igikoresho, ahwanye n'umubare w'abakiriya yohereje, nk'uko umwe mu bacuruzi bo mu karere ka Ngoma bisobanura. Uko bigenda porosantaje baryaho, ariko ibyo barazirya amaduka barya gusa tuwakara impulse bajyaho amafaranga makude n'amarobine nabo bajyaho Aloys Arimas Emile, umukozi wa WASAC ngo mushyirwa mu majwi ko afite amaduka acuruza ibikoresho by'amazi, ategeka abakiriya kujya kuhagura ibikoresho, nyuma amafaranga arenga ku giciro cy'igikoresho akayagabana na nyiriduka. Ibyo arabihakana. Montage zibaho no gusebanya kuba, ariko ntabwo ndi mu rwego rwo kujya ku negotiate ngo nk'utwo ngo twarimo no gusebanya gene ko nanavuga ngo kugabana amafaranga 500 kuri. Gisele Umuhumuza, umuyobozi mukuru w'agateganyo wa WASAC, avuga ko nta duka na rimwe mu gihugu ricuruza ibikoresho by'amazi rifitanye amasezerano na WASAC. Nta kenkayeri nimwe ifitanye amasezerano na WASAC. Nta kenkayeri yo gukora connection zawe dufitanye amasezerano, uburyo iyo utahaguze tutagukorera connection. Icyo kibe clair. Iyo rero dusanze harimo amafuti nk'ayo ngayo, abakozi bose babiri bafitanyemo intuzenya bagahana. Ikibazo cy'uko abafatabuguzi ba WASAC bashya mu turere twa Ngoma, Rwamagana na Kayonza batinze kubona amazi kandi bari baraguze ibikoresho, ubuyobozi bw'ayo mashami ya WASAC buhuriza ku kuba hari igihe konteri zabuze bisaba kuzitegereza, bituma umubare w'abashaka amazi wiyongera, ari naho haturutse ibyo bavuga ko bayimwe kubera kugurira aho batategetswe. Jamari Habarurema, Isango Star, mu ntara y'Iburasirazuba.